السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ ہنینا وگچینا سنگتا اینم توارے ٹھیت کروک اسد اللہ میر الحسن چانجل ٹی وی اسی جوان وڑسیٹ براوئی علم و ادب و براوئی خلقی شاعرینہ چراغ تینا کمنگا وسائلاتیٹ روشن کرنگنا کوشش تٹ گٹر ہرانا کہ ارے بنائے کرینر گچینا شاعر و پنیا نوشتکار اشرف ادیب صاحب و ہنینا علم گچینا شاعر ناصر مجروح صاحب و ہنینا سنگت سعد اللہ زائد صاحب یقیناً اندائی ٹی وی براوی زبان و ادب کن شوندارینہ سبب مرو اور اندائینہ صوبان انشاءاللہ تعالی ورنہ تیٹی ہم لکھنگ و خواننگ نا جو زغاک ودی مرو اللہ تعالیٰ امید ہے اور یقین ہے انشاءاللہ تعالی کہ دا سنگت آتی مون مستی علم و ادب نا پڑا کوشش نام توفیق تو اور افتی آسراتی و کامیابی نصیب کرو آخرت دائیتا تو وار اجازت نمیاں خواہی کہ نم مستقل دا چانجل ٹی وی تو گنڈنگ بو اور او دے لائک کبو تاکہ ہر جواننگا ایت اور ہر جواننگا خلقیہ شاعرین میں سر مرے۔